Somalia a Muslim ral rang Al-Shabaab deuh na ruang a minung pasha nun nak aliam Somalia ram mipi tam deuh nak le chawza zong om nak mun Mogadishu khapi a Muslim ral rang Al-Shabaab ni bom le methal mang in ral deuh nak an chwa pi ruang a minung pasha nun nak aliam ma ral deuh nak a chun ram chungmi pariat NTE Palak panhi ani talve adang aliam mi na chu sizunga kal PNC hiti ral deuh nak chu Ministry of Higher Zunga asi mira sang pakhat ni Ministry's Office a bom apwa nu a bom atal mi moto he adang lu nak ding a kutka ava on piak na tia pelak hautu Captain Mohammed Hassan ni chim ral deuh nak hi Al-Shabaab ra sang ni kan ma kan sikau tia an ma te in ani phuan ma ral deuh nak chu adong chang i pelak ni mira sang pasri an tha ve na chun bompwa nak ruang a inbel arok di tia no ngei tu na ni an chim Al-Shabaab ni hin UN rian tun nak a andral chan pina African Union World Cup nani Somalia ramkal takna se ti indu cha a hitihin mi pisina daunak an chwa tar zungzal mi si kan nu tha zonga khan Mogasihu hotel pakhat zonga ral dauna an ro chwa people ri chun kan nu tha khan Kenya i Garissa University zonga ral dauna an chwa pi i minung zale somli le pariat nun na arak liambal reference BBC Daily News